Baldardı karaybiz, mamleketin adamların baldарын karaybiz de moyunga algandan karaş gerek ey. Karaya jıgılat ey, fundamentke düşet az jıgılıp baş mene. İyi, al koy, iyi, makul, al koy. Şu atenelerge taң kalamda. Balası muşayit etip bol boy kalganda anan Saydik'e kelet da. Saydik meselesi birinci oylonsa jakşı bolat ele deyim da. Gelgenden keyin dele orun jok desen kapı olup ketет ekenim. Kantı öyle orun jok dep. Bizde dele toltura da. Bizde dele orun toltura olup atat. Orun jok bolup atat. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Жақсы ба, денсаулығыңыз жақсы? Жақсы, Құдайға шүкір. Іштеріңіз жақсы? Рахмат, Құдайға шүкір. Іште оласып шаршамай. Құдайға шүкір. Ағай, сіздің уақытыңызды көп албайын. Bir жұмыстармен келдім әлі. Так, уг отам. Келіншегім де өкіметтің ішінде істейді. Мен де өкіметтің жұмысында істеймін. Анан bir балабыз бар да. Анан кечке үйде. Жеттен кечке. Чоңайып қалды. 4-тен 5-ке кетіп тады уже. Қараған ешкім жоқ, ойнатқан ешкім жоқ. Ертеден кечке телевизор көреді. Болған мультфильм, болған сериал бәрін көріп бітіп қойды. Ана. Баян bir жаңы сериал шығып düşün көрейін деп алып келіп дисті салсам, бірін сериясы баштағанда башынан аяғына шейін айтып беріп қойды киноны. Ана. Ошол баланы кісіне садик алып келсек, бала бақырамен кісіне ойнап, кісіне чоңойса деп үмітті келеді. Азыр мен ошо жөнүндө кейип аттым эле да. Азыр бизде ошо сайдыкта орун маселеси чечилбей атат да. Орун жок болуп атат. Балалар толуп калган. Кайсыл bir кроватка 2-ден 3-тен баланы жаткызып атабыз. Hem орун жок. Bir bala üstüne biri batırıp koysam gelinize göz жумуштабыздан анан. Жо эми түшүнүп атам сизди да, түшүнүп атам. Эми бизде деле орун жок болуп атпайбы? Ар жактан ар кандай балдарды алып келишет. О, тет жактан, домдун алдында жашап силер карабайсыңар да, ойлонбойсуңар да. Ушун үчүн мен сизге эми кеңешим да, балалуу болордон мурда сайдык маселесин ойлонуш керек. Ойлонған малда садиктік емес ойланатайыз, о малда. Қайсы жиндік садик? Сілер садикті ойланды оғымын оламын, ойланған мұда садикті? Жаң ойланған малда садик менен кемеседі. О малда садиктен башқа нәрсе ойын айнай. Квартирадан квартираға көшіп, қашан квартираны сұрап келе қойды, қашан светін ақшасын сұрап береді, ошонда. Сайдык маселесин ойлонса болбойт. Электрик, сантехник дегендер кайненеңдеги жаман көрүнүп калат көзүңө ошо малда. Орун жок бизде. Эми сиздин оюңузда мурдара биздин эмтелем кайерге садиктен жер берилсе ошо чек алып барып айдап коюп алабыз ошо жерге. Эми эмне кыл дейсиз? Бул садиктин деле фундаменти курулуп аткан деле орун толгон. Эми өлүмдөн башканы айласын тапса болот. Эми келишип атат. Жаңы Переходи на ООО Комбо тарифтик топтому. Көптөгөн комбо опциялар. Өзүңөр тандап, акысыз кошуп алгыла. Өз тарифиңди куруп ал. Өз комбоңду оңой эле чогултуп ал. Ар кимдер ар кандай жол менен келишип атат. Жолу бардыр акыры. Эми орун жок болуп атат да. Эми бир жолун тапса болсо керек. Мына ушунча документти мен балдарды кайсыл жакка баткырам деп айтып отурам. Мындай да. Документтер. Эми жолун тапса болобу жолун? Эми жолун кылыш керек. Жолун табыш керек. Болду аксакал, жол. Башка жолдор. Ошентип айтпайсыз аксакал. Жолун табыш керек деп айтпайсыз аксакал. Муну кыргызчылык деп коет аксакал, мынакей. Муну кыргызчылык деп коет. Муну орустар көрө албай, взятка деп алып тураны. Муну кыргызчылык эле деп коет. Муна болот экен го муна. Жолун тапса болот эй. Силерде өкмөттө иштеген адамдардын балдарын биз карабаганда ким карайбыз анан кийин? Биз карайбыз да анан силер. Муну жолуң бир аз кыскараак болуп калыптыр, кошуп койгун. Кыскараак болуп калыптыр, кошуп койгун. Жолуң кыска болуп калыптыр. Жол кыскараак болуп. Кыскараак болуп калыптыр. Болду эми жол кыскараак болсо узатып коебуз анда кичине. Мына аксакал. Мына аксакал. Раза узатып койдук, чоң трасса кылып. Неме армияга чейин узатып таштайынбы жолду? Жок, болот. Бул жагын деле аш кылып алайын неме кылып. Эми баланы алып келе бериңиз. Алып келе берейин. Силердин өкмөттө иштеген адамдардын балдарын биз карабаганда ким карамак элек? Туурабы? Башкаларга жол жок дейин, а? Башка бирөө сураса орун жок. Жол түгөндү дейин. Жол жок. В общем, жок дейин, а? Ошо жол жок деп кой. В общем, жол бузулду. Арабан жолуна окшоп калды деп коюн, а? Ошо орун жок деп коюн. Орун жок. Келген балдарды каяка аларыбызды билбейбиз.
Мынантип мамлекетте иштеп атабызда бир келет, башкасы бир келет. Ушинтип эле эптештирип атабызда бир кроватка 4төн 5тен бала жаткырып. Мунукуну каяка жаткызам мен кроватына? Орун жок, орун жок. Кандай түшүнбөйсүңөр? Орун жок. Көрүп атасыңбы? Кичине. Ой, айланайын, кичинени эмне кыласың, кичинени? Bir butu batsa oldu le. Калганын үйүңө апарып багасыңбы? Жок орун, Başı gelip dursam Кандай башы кирип турат, орун жок, орун. Башы кирмек түгү мына экен, мен деле сыртынан карап эле турам. Мага орун жок кирип отурганга. Жоқ, мына мен документтерімді даярдап келдім. Кандай да элдин баары эле ошо документтерди даярдап келген, элдин баары. Жоқ, мына қарасаңыз бүт. Кана. Мына. Кана документти, кана. Мына оқысаңыз, оқыбайсыз бұл мен еле içini қарап отырсыз. Жок, туура эмес документ, туура эмес. Орун жок. Мындай жол менен келсеңер, мындай. Жол менен эле келдим. Жол менен келген болсоң, туура эмес жол менен келипсиң. Жок жол. Мынаны оқып Орун жок. Орун жок. Қандай орын жоқ? Açılғанына эми 1 ай oldu ғой. 1 ай болду дейсиң да, участкага бөлүнгөн деле түгөнгөн өзү. Эмне бе? Айланайын. Очередьте. Sen 340-cı очередте турасың азыр. Sen менен 340-cı очеред болуп атасың. Очеред көтүр. Балаң канча жашта? 3,5 жашар. 3,5 тим более жаш экен балаң. Жаш екен? Пенсияға шыққанда алып келейін бе? Бир садик. 3,5 жашар баланы аулағанда қанша жашар баланы? Ал балаң памперсин алмастырамыз, тамагын тойгузам мен. Қараш керек те бұна деген. Орун жок. Орун жок болсо мен атам башын карайм. Байлы орун жок болсо. Байлы. Таң каласың, кайра мени жаман көрүп кетсе, Орун жок десең түшүнүшпөйт же. Как будто мен өзүм бекитип алып отургансып, өзүм балдарым бага тургансып. Так. Бош бекен? Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам. Кандай Жақсы, işleriniz жақсы. Очередке киргизбей даран киргизди. Ошондой очеред болуп атат. Азыр күндө маселе ушу садик маселеси ошондой болуп атат. Жақсы өйдақсал, иштеп атасыздар. Эмне, бетиңер күйүп калдыбы? Жок, мен жумушум ушундай аксагал. Жумушуң. Жумушум ушундай жумуш иштейм. Жакшы жумуш экен, эч ким тааныбайт экен. Иә. Жакшы жумуш экен да. Жумушум. Адасқан кеширип койсун. Базарда жумуш кыласыңарбы? Жок. Деме место деп келдик эле балага. Орун жок болуп атат место. Орун жок, балага орун жок. Азыр аксагал. Орун жок. Да. О, антикоррупцион служба. Иә. Балдар кандай? Не болду кече конверт менен взятка алганды кармадыңарбы? Мойын албай атабы? Конверт алган мойын албай атабы, Мойын албайса оң жак тизесин талкалап койсоң аны. Болбой. Болбосо неме кыл? Тырмагың түгүнө ийне тыксаңар эле, ийне. Шондо мойын алат. Конверт алган мойын албай атабы. Неме кыл? Кырынан жактырып туруп, бир жак кулагына кайнак суу куюп берсеңер эле. Макул, мен анан чалайын, мен садикте элем азыр. Аксакал, анан ошол не бир жериңиз ооруп атабы? Жок, могу садик жаңы полдорун текшерип атам. Неме? Ana şu bala verildi aksak, ana şu balamı sizlerge sadike versem деп. Orun çok bol odakta, orun bolsa ele bereyim de otkam. Çok bol da orun ha. Ayata. Kaka param bilmeyim. Da. Sadikte mi de otam ko? Moyun almaya tat. 2 putun barmağın kesmiş dağlarına. Şunlar. Mayda ıssık kıldır gömgörözüne moyuna
желкесіне қойсаңар ақырын ысқымайды. Ошондай кылгыла. Ағада болса қышқаш менен тилинен тартып еліп қойғыла бір жерге. Ошондай кыласыңар да болмаса. Мақұл. Мел. Ақсақал анан ошол орынға места сүрөшүп. Орын бар. Бар мı места? Бар орын тағы қойды. Болды ақсақал болса. Үйіме барып сен бағам мен. Болды ақсақал. Жо үйіңізге емес, бір жерде қарасаңыз теле болады. Сіздікен үйге барып баға тұрамын. Үйіңізге алып барып бақсаңыз, андан жақшы. Сілердің балаңарды қараған, атам башын баласын қарайын бұл. Неме, баланы ап келе беріңіз? Ап келе беріңіз, азыр ап келе беріңіз. Бол. Момит! Момо! Gel. Bas. Buna. Neme? Bunu göp bastırmanız ha? Bu жаңылы bastı. Kötörüm жүрөбүз takay bunu-çu. Bu balanızın caşı sen ötük etmegen mi? Oy bu caş beşikten beli çıkarak bunun. Ya beli çıkmak değil, içi çıkıp gitti de ankaya korat bu. Bak. Neme? Özü coş. Görüntü durat coştuk o. Anam tüşte buna menen bir törttü veres uktap kalat. Tört ele evi? Törttü veres uktap kalat. Karda çıkanda vermeseniz koluna gelgen duru veret. Bayağı günü kanyak koyu vuru verip bir gün geç köşüp kalıp jattıydım as bolup kalıp. Boldu. Oynatat sen, makul var? Boldu, öz terbiyesinden öz köngül burağız. Siz beğenmeden barıp durup oşa konvertlerdi karmayı veriniz oşaktan. Saat 6'da gel ol, kıtayın desem, saatimi dahi büroga verip koydum hele de. Saat 6'da özüme barıp verem, adresini. Gece bir yere uğraşsam, ökül olam, saatinizi verin, eller saat verip attır degenden, ökül olam verip koydum. Daha jaksı kaçmışsın mı sıra vardı da? Ağay, oynatat sen. Para veriniz. Maman gel, alıp gidet saat 6'da. Bana neme katlet al koya. Ya. Katlet. Oldu. Senin varışına çıçkan mantıdan 7 kilo alıp koyma bana. Nay. Mağa kaşa verçi. Kaşacı ve karabaşını sen. Kursağım camını açıp gitti. Sen aldığı gevetenmene saydık ki bir cumadana cevap getersin sen. Aldığı gevetene mine cep otasın sen, mine cep semir otasın, elmin tıkkıyın alıp жүргөндө. Karışık var mı? Var otur. Koya dur, sana layık karışıktı, ökmet tağı çıkar ele geldi. Bolsa bir çelek pelek tavaşın mı? Karışık den. Karışık. Karışık yok. Bolmazsa iyileyim hazır. Kaka iyileysın. Nirge çatol iyileyim hazır. Akırın önünü çıkarma yine. Dur. Ne kaçar. Kaçar. Beni kaçarçı. Uka sen tura çünkü belinde grijan var mı götür albayım ben. Kaçar. Sen demek az götüre turganlar gel et azı çakıram azı. Tursan. Orada dur. Akırın dur. Aldavaysın be. Aldamayım dur. Pol sındırasın akırın dur. Sen жақсы жүрсің. Жақсы ойнатабыз. O bandittim ne taqып aldın? Zerikende oynuyorum da. Zerikende oynayayım. Görünüşken özü kız ekenince bala ekenigen bilinbeydi eken sen. Bana karışık okuluydun be. Kardeşim orada. Рахмат, шаршап қалмадыңыздар ма? Жақсы отырасыздар ма?
Мындай көрүп жүргөн эле адамдар да бүт бияктан карасаң көрүнөт, ким каерде кандай отурат. Мындай жүзүңүздөр тааныш учурап атат, себеби кудулардын концертине бүт мындай тааныш эле адамдар келет да. Дайым эле ушу месталардан, дайым келесиздер мына эже, окшош эжелер мынаке. Бүгүн концертке мен ойлойм тамашагөй инсандар келишти, тамашаны түшүнгөн инсандар келишти. Себеби мен жашоодо сахнадан сырткары өзүмдүн жашоомдо мындай үй бүлөлүүлөрдү көп байкайм да, тамашагөй үй бүлөбү, аялы менен күйөөсү же мындай серьезный үй бүлөбү көп байкайм да. Кээ биркилердин үйүнө барып калсаң, өзүнчө эле серьезный да, мындай күйөөсү дагы, аялы дагы серьезный. Эмне келди дегенсиз мындай. Ана кээ бир үй бүлөгө барсаң, кайра баргың келет, шайыр үй бүлө, бала чакасы комплект шайыр, аялы дагы, күйөөсү дагы шайыр, кайра баргың келет ошолордун үйүнө. Ошондой тамашакөй үй бүлөлөрдөн бирөө күйөөсүнүн жанына келип алыптыр да, аялы таң атпай атып. Жаным, монау Америка бар го? Америка, кече каерден окудум, Африкабы. Ошол жерде күйөөлөрү аялдарын сатат эмиш акчага. Эгерде Кыргызстанда дагы ошондой болуп калса, сиз мени сата белеңиз акчага. Десе күйөөсү, жаным бесплатный өрүп берет элем дейт. Чай ичип отурсак, чама түшүп калыптыр да, чайына. Чама түшкөндө кыргызда эмне деп калат эже? Чама түшөт го ба чайга. Не келет ат дейт? Мейман киши келет ат, күйөөсүнүн чайына чама түшүп калган экен. Кара мен чайыма чама түшүп калыптыр, мейман келет ат ошойт. Десе, элиңди көрөйүн, мейманды жоготтуң чагы. Азыр 1 сааттан кийин тойго кетебиз. Шумалда да мейман келет. Жоготтуң чамаңызды. Се күйөөсү дагы чаманы эзип коюптур да. Ошентип атса эле эшик ачылып, кайненеси келип калыптыр да күйөө баланын. Үстү башы ылай, суу. Элиң туруп калайын, кире беришиңерди, арыктан тайып кетип арыкка жыгылдым. Мечиттен чалдар келе аткан экен, ошолор колуман тартып тургузду. Болбосо дагы эле арыкта жатат элем. Се күйөө баласы, ай кайнене апа, сиз экениңизди билгенде чаманы эзип турмакмын чайда. Şu ben tangalıyorum şu Kırgız'ın erkeklerine. Kaynenelері менен анча тил табыша албайт, туа кыз мен. Kaynenesi үйүнө келип калса, немистер келди дейт. Душмандар келип калды дейт. Өз көчөдө жүрө берет, үйгө кирбейчи. Бу кайненелер сиздер билбейсиздер, бу эркектер, мына азыр аялдар эми бильярдка барбайт го. Бильярдта да колдонобуз сиздерди кайненелер. Шарга жетпей калсаң кайненеңи берип бергин дейт. Кайненең ал, ошо мен түрткүлөйт анан кайненени ортого коюп алып анан. Бильярдта колдонобуз менин. Кайненелер мен анча тил табыша албайт деген себеби бир аялдагы ужас кино көрүп атыптыр да, бир экранга деп ужас чыга калган экен, аялы апай десе күйөөсү ар жакта отуруп алып окшош, бирок апаң эмес деп коет. Мен өзүм үй бүлөм да мындай тамаша, кыздарым дагы мындай кудул чалышыраак, эле кыргызда айтып коет го, атасы кайсы бир кесиптин ээси болсо, балдар ошондой болуп калса, канында бар мунун деп калат. Ушундай тамашагөйдө мындай кудул чалышыраак, аялым дагы тамашагөй. Бир күнү чоң кызым келип алыптыр. 6 жашта чоң кызым мага келип алып, ата, апамын колунда күйөө болуп иштеп атканыңызга канча жыл болду дейт бир күн. Деди эле, мен айттым 6-7 жылдан бери иштеп атам кызым. Эле апасынан сурап атат. Апа, Аллах Таала ырыскыны адамдарга берет, бардык адамдарга Аллах Таала ырыскыны берет. Аллах Таала ырыскы берген болсо деп меним да карайт да, атанын эмне кереги бар анда дейт. Сөз болуп кетпеш үчүн жашап атам кызым деп койдум мен. Мага келип атат. Ата, мени асмандан бүркүт же самолет бир нерсе таштап кеткен, мени же интернеттен скачать этип алгансыңарбы дейт. Апаңа SMS кылып таштаган деп койдум мен. Тойга шашып атам, шымдап чык тойга кеттим деп аялыма айтсам, шымыңыз материалы начар, кытайский эмне кыла элиң дейт. Жууп койдум эле, кичинекей келип калды, үкөмө берип койдум дейт. Болуптура жынса шымдап чык, ошо менен болсо кете берем, бүгүн тойга эптеп барып келем десем, аныңызда кир болуп калган экен, жуусам кичинекей келип калды. Анан эмне кылдың десем, үкөмө берип койдум дейт. Любой эркектин жаны чыгат дейт. Анда дедим, мени дагы жууп, кичинекей келип калганымда сиңдиңе берип кой анда дедим. Сиңдиңе берип коюн десем, жалгыз да эң кичинеси. Бас бияка. Бас бияка, эмне кыласың же бияка? Бас deyt az bияктан. Бас кел. Садикте жүргөндө жүрөт го. Кандай жакшы, эмне ойлоп алдың? Тынчылыкпы? Тынчылык. Аман серьезно. Үйлөндүңбү, эмне ойла? Үйлөндүңбү? Жок. Аяш барбы? Жок. Качан үйлөнөсүң?
Hiç kaçan eylemeyim. Rahmat, rahmat. Atan, apan, canına var ya, rahmat. Elleneyin. Kim bolası bu? Sizdeki mi? Ene sizdeki mi? Ne vereniz be ne? Ne vereniz be? Emnege üçün ne vereniz? Жақшы көрөсүz. Кайyak болсоңуз ертип жүрөсүz. Деп бир энеден сурасам, чоңойгондо баламан өчүм алып берет да, Кудай кааласа бул жетимдер дейт. Кармап атырып туруң мына. Кайера келдим эле? Угуп аттыңар билесиз? O bir günü geldim daha uygu. Ayalıma kat yazdım. Karasam kuhinyada жүрген eкен, kat yazdım. Urmatlı ayalım, sen beni 7 yıldan beri yaşay verip zereyip kettim. Ben başkanı birönü suyup kaldım. Sen beni bugünden başlap yaşavayım dep kagazga kat yazdım dağı. Katlı stolun üstüne koydurup özüm divan tagına girip kettim. Ne kanday okup alıp kanday bir uçurga keledi eken dep divan tagına karap жазсам мындай келди да katты okudu dağı. Kattın tügüne bir neselerdi жазды dağı. Telefonda alıp alo canım tigi kökmeden boşadım. Kutuldum Kuday kalasa. Daярдан тұрың азыр sizge кетип атам деп чүйүп кетти эле. Ой айланайын. Давление 600 болуп кетти го эле. Чачтарым тике туруп минге коюп жана кагазды алып окусам эмне деп жазды экен деп. Сизди неме дивандын астынан көрүп калдым. Путуңуз чыгып калган экен. Чыгып даяр болуп туруң. Мен нанга түшүп кеттим. Az келип чай ичебиз деп жазып коюп берейин. Romantik emesiz dey berет, men romantik ömürü bir erkek bolup bir жақсы söz çıkpayt ozуңуздан. Eldin göөлөрүн көрсөң суктанасың, аялын эркелетип аткан, башка жака апарып аткан, чын да бул нерсе. Ömürü romantik эмес экен. 7 жылдан бери бир да гүл апарып берген эмес экен. Bir günü намысыма тийди эле, ошентип берди эле, bir günü гүлдү алдым дагы, сонун сөздөрдү жаттадым дагы, үйгө келип карасам, турга жүргөн экен, гүлдү бердим. О, жашоомун жарыгы, Аллах берген аялым, сени мага Кудай берген. Kudaydağı okşoşturmasa koşmayt aylanayın. Sen menin ömürlük jarımsın, menin janımsın, menin altınımsın. Bilip koy, men telefon bolsam, sen telefonumun sim kartasısın. Bilesin, telefon sim kartasız iştebeyt. Dep aytıp koydum ele, oşondan beri jaydары жүрөт de. Oşondan beri azırka çeyin jaydары жүрөt de. O kökme bilbeyt de meni 2 sim kartalı telefon ekenimi çeyin. Bilayın dile bilet diyeceğim şu kadar. Romantik demekçi ayal menen kүйөөсү parkta kucaktaşıp otursa parkta. Benim milisiya kızmatkeri gelip kaldır da berge kucaktaşkanга болбойт айланайын. Biz үй бүлөлүбүз, семейнибиz. Семейни болсоңор да болбойт. Bu жаштар өтүп да силер кучакташып отурасыңар, силерди көрүп кандай тарбия кылат? Уят эмеспи? Сизге штраф эже 500 сом. Күйөөңүзгө 4000 сом штраф. Kүйөөмө 4000 мага 500 сом. Неге кандай? Sen kүйөөңүздү 8-ci жолу кармап атам, сизди 1-ci жолу кармап атам дейт. Үй бүлөлү келгендер бар bu залда? Үй бүлөлү келгендер. Аялы менен күйөөсү келгендер ким бар? Кол көтөрүп коюңуздар. Үй бүлөлү келгендер барбы? Мына эркектерден кайненеси менен келгендер барбы? Кайненеси менен келгендер. Ким кайненеси менен келди? Сиз бака? Кана кайненеңиz? Kaynenesini bir yakka oturup koyup özü arkada. Kaynene. Uy bülölü degen sebebi azır apalarga bir suroo bereyim. Hem Kuday karap turat çınını ayıp жооп бериңиздер. Kүйөөңүздөр менен ушунча жыл чогуу жашап, ömürü bir kүйөөсүнөн kaltak жээлик аялдар барбы? Кол көтөрүп коюңуздар. 1 2 Aylanayın, 2 ayal, 3 ayal mınake. Mına enelерден дайын жок кой эле. İçinlerden ha, beni urbakanında boynunuzul kolum götüret elem hazır da koy. 3 ayal kol götürdü. O nerede risk bir öçürüp aldı gayret seni. Kaltak çeken istep ketti oşaydı ne öyle. 3 ay. Jaş gelinleri götürdü alında. Siler götürüp öyle koysalar boladı ele jaş gelinleri. İşte yaşap dursalar cep kılav olayın degen. Kaltak çekenler degem sebebi, kaltak çeken ayalдар hiç kısalat bolbay oturarыңыздар. Bey moral, çın жүрөктө. Sebebi kүйөөңүздөрдөн кайеріңерге kaltak çesеңер, narkı düýnөгө barganda oş eriңиздерге gül ösüp çıgat eken Kuda kalasa. Ötkönde bir jerde uşunsen bir ayal aytат. Öyle gül öse turgan bolsa narkı düýnөгө barganda andan ben gül bak bolup ketetkemin da.
Ошон үчүн апалар үйгө баргыла дагы ур, теп, ур. Senin muştumun gül eken vur tep. Allah Taala kimge koşkon bolsa dagı bardığı bir-biri menen koşo garıp ilahim üy bülölük omat barыңızдарга nasip etken bolsun. Baktıl olуңуздар, ömürüңүздөр uzun bolsun.